Ya mama Jo etiefo ya sa mama kwa baba Adum TV so Sabre Empaso Nkomo dwumadie ene ye di bramu mi a me di dwumadie mu chia me ya freme na afia pra Florida hima ba ko pe Sabre ye nye panyi kesi bo ha no mo ya pese ye ne twetwe nkomo ni ye hunu se ye Empaso Nkomo dwumadie no ebesi etie na ebesi etia fa enti Sabre ye pese ye ko ni ye ko jinkrato ne ba ye beto aso Grace gift herbal clinic and laboratory services. I will be seeing a herbal colebu and cry herbal colebu. And be drawing Nakasium and one and they do a tree, baby, and Yanko to brand ham, my central. It's what I will for the same Botana and Mara whom we have found my Grace gift herbal clinic. Then one of them is son, I don't know, Mamma will be brave, brother of Grace, but meaning to me some among the Sebi or Honum. You have seen our bar, ye are ready, your mother won't say, be able to say if you are in it also, and I don't know what Anna, Brandy and Nimo of Funum said, Brippy, ever Honum. Nasa once no way out here, ye won't say, I won't pants are far, no catch and won't say, Brippy, ever yes, as I see a dear wood into your tone, shall grace gift. Back in the castle, I say, so a basso well done and then to me, Papa, Brad Grace get near man in your Eastern. No one said, Brippy, ever yes, send it pan and Jerry pass a stroke, Yari, and as I cannot one man, Brandy not a so now so long as before. The Biana Mataka said, so when you're that Jama or Pomudia, who been your dad, Edia Maya, and it's a woman, yes, I bring now, who been young man, Dr. Grace, what I better say, I choke on my father Pomudia. I had a baby and the Panix and we are Yapano, yet it's no. So I see a poom, I be poom. So I see what's so I ever saw. Your mom said I put on the 2 mission. Grace gets her back and it say, so won't Jindia bra near Tentia. Yo etie fo ni ahwefo ye dama se munya brain na matwen amya sa kwode en krato na ba sa brain ye baba be pensem mu afifi mu ehunu seniye enne ensema ekoso wo wiase mu emmema de omo nsamo ba emma so de omo nsamo ba ne nyina ne ye ka bo mu ne ye dia ba sa program yi so aye se Empaso Nkomo dwumadie emmema ni bi se omo pema omo tweye tight omo pecha tight omo pe bula bia e ma no so se omo pe kwate kese e bi so omo pe hone ho e bi so omo pe se etie ne ne nyina mo ne ya bo ne nyina atofa yenye ye dishie bi e wo ha se ye bra panyini awo ne de onim de awo ba be chire ye a educate ye boni be say education what educate about the sex life of both men and women. Enti openye kese ye mo waka aba eba Adum TV. Madam Ase, pa Adum TV je dani da mbe fe piano, e dey on the cover because Adum TV aduma mo bono Ghana ne asantemam nyame hira mo ene dwumadi a mo di ma asantemam. Openye kese we die ye se we bebusa wo din. Didi Emmanuel Akumi na dodo na afre 16 years na me just say God is my witness. 16 niggas. God is my witness. Yo, yam wako bebiem na ye say ye question be say me busa wonne ene say e die no odo yate wodo love ye ntiase ye bebre ewuram e mo munya nsore enti ye pese ye busa say e die pa ene odo Me da sepa na me share Adum for Adum ahwefo na etifo nyina na obi bia o hwe bia me chia no so wanya mra o de hwe ye ka se odo ya de bia anu din ene musudu ade a won fa woni hu na do akomadi echi bia na refer no odo if you see se fa kwa wajja pade wo no ahora wakoma so ede ewo nti ade ntina wo to baabi wo yo ba na wo to baabi na so metim baabi na metim dwene wo se obey ma fe me do no na ifa no kasa odo a enipa bi nu a yaka ya adwena den abom se ye betra den aboye hombra eno ne friend say odo se no ye wuse ni odo ni sitie dan nyina ye te sex edie pa ni edie me da so pa what's all can say love ye dey love no odo na nkasa no ni nyina panyin pa na edie no eno na ma aware eyede na wo hwa aware mu na e 100% a edie mu 85% na e ade bi e de na ma odo so ye de edini tuti se ye fe be ma bi honey baby such a darling na ni nyina ye ni die papa o ye de otimiti
enti ne ka se edie a enye se woda oba so na obu atopa and your friend say edie ye wo kwan bibira ye fa so na oba ye den eda a your friend say ubedi no ama oba na te atenka be ma wa atenka saa so na oba so wa atenka tu ye be ma no oba da na oba ni nya atenka wo so oba ne bofu anopa kura kasa no wa onye den onfiu but o pese wo say edie ye odie mu ani je wo ho a asofofo bibira preach say what a free twem enye me a metia de me catch us say etwem ta fredi ade bi eye na eboa be ma emo wawale ene wo odo eso aha gina wo e honom no me pese wo fifi mu kirekyere ye no se ne esitia because me te se wo ka se asofofo bi se tafremu bomkis enye na etimi krama throat cancer me pese won wo kirekyere mu na ediefo ene atwefo enhu fasode a e wo likin once be ma akasa no ye twetwe asimienu e ma so ko adwan no woro mu twa amo woro mu chat 10 times te ka se etwane anu a e ma twa e cleaner more than be menu enti ade wi ne etwe de na me kota fi mama ye kone enti me sa na me dofo bi a me dono na me ne te e na me tafi ne twem boni be ne wo ayan go for so ro no ko botwem a e na wa woro wani mu nyam e na benya throat cancer na emu ye penedi no na ye nya no amose oba twem e kota fi ne benya enti de me ka go si nya ne se ye di ade bi e de enti se o ma ho kwan na nyoba a ope no na ono so pewa mudi mo ho a eni je wo mu cha na bia piao na ne de to so biem ye bese ye hunu se edie mu no position be pa na wo wontiwe woni je mu once me matra Italy kakape ya wo Italy kasa bi pa editi ya wo montom krengre parecate archiante wow sanotara ya eni na edoso na edia kasa ne de no tumeme no bo di be ye meteba mota na me pena obata house se me di twena insu eso ne gume so e ma mani che pa etimenti me de obana tare dan no apegya ne nan mi no e de ne tare me a me wo no e de me de me kwoti hye ni twemu po ne banka kakra asam de na ko bedroom so o ka se me ma house be be je wonsem na on say edi no so de bisi esa na nkofo wi house ties eti na me pese me kasa ko HDP no na mo frame bi ma mo se bibra me be ba paso a moye behemo because e die makwadiri mu na me ntwesu dipa wow etiefo ye ka kire wo ye se ene ye ne se wo mre ye didie wo pa wo so na ebre we ne dai ye bie nsɛm ni a kire ammo mu sɛ ne ne metitie edie mu nsɛm ene ye yi stars ne to ma wo no sabre ye besi ye hunu sesei no mo se e ma ni yisu takra se akokɔ takra o anoma takra o dabo takra o akonfem takra so ye so who yisu takra na takra no we yisu no so no ahemfa no mo defa because me tete nsem bebre aya pa me da wase pa na takra no dwuma takra ne di no krokoko takra pa na yin sisi because takra no oye be ma na sa brant ya oni amode a eme yisu takra ne ma because the fa wo hwe wase ba otum sana utim nya stroke ade na de yi se takra no ba no so kotena no sei baby e de jojo so fa no anu na no de takra no wo kakra e de fa wo na ntem kakra fa wo so sister so wo japade bia obetam de mo ba no takra ne ntiama nkofo bibira ahwe mo japade o sister so ye bema na oba fa takra so de be hawa so de fa waso de na ewudi waso keke na de be fa wo hwe wase e de fa wo kotia no sana se bibia nto so no nyankopon ni wiase takra ne kama pa to so ye bema ne fa takra ne bi fa kotia no a pene fa bi fa kotia no na abete de wo wiase enye de no nkwan se ye kisi wo do kotia hwetwemu na takra ne se dwuma e di wo kuro mu no e chense de wako eduro so koje eduro enso nya bi takra ne eduro ise wo a ye de toje wa gonchema ti oba na nim takra waboka ene ma se wo hwe me na wo tie me die se takra ne ye di ade se change dike enti mi se me ko pe takra na me dia kwonu obi betrum kono ko pa de ne fa kwonu obi trum sabre ye be kom montene so akwakofa amanfo adwenkyere e dia ba woni mentena se ye twa ye ho abasisie Adum TV. Ya yedi. Yo ya mama kwaba eba Adum TV so sabre ya baba be PM e wo the Graph Company Limited e wo Adum the Graph Company Limited se wo perform papa menua PM wo the Graph Company Limited sabre ye ne CEO ana ye money dress e wo ha sei na ye program e da power so e ye Empaso Nkomo enti ye ni mommy e ba be twetwe afa Empaso Nkomo edumedie no na ye twa ye ho aba ye ba ye betoa so ye damase
Sabre ya Bora Edigraph Company Limited. Aha se wo perform papa pa. Bora Edigraph Company Limited. Ewo Adum. Na ye maame ewo ha se pese ye ne twetwe nkomo. Mommy mpa cho ye mo akwa baba Adum TV so. Nua me jo so. Me pa cho mommy na bebo wudin akere yen. E frame me Mrs. Brejamfi. Yo mommy Sabre eye mpaso nkomo dwumadie ene ye de ato ewo ha se awie enye boni bia Sabre mama enema ekoso ewo wiase yi mu aware a eguo ene relationship akesi a eguo yesi emma no omomom homode ewo mpaso na sei ena obeka afa ho Me nso madwen a metre ne se oba de ho ware a esese kwan bia so utime bo homode wo mpaso because our egu nyina fire Empaso so one more homodi a oba foforo no oya ade aba ma no betima kono ti no so madwen a me kire ne se ema no ya na at times se man nyina ade a so madwen me se omo gisa omo to bibi no omo de eye o mase na wase achi eno ma aware no be ma na woni ni be hia no eno ma ne enye no se bia enye nanika enye se wodi aduro be hye wase no a woni be ma be dane na be ma na ye ni kon da bi dane enua no beble ma ne nkola ne penufobia de na sisa oji so kopa aduro ana odi bibi ade bia hye wodi afana na se aye ketekete enye sa be ma de so woni ne dim paso agura ese se wo free wadwen no wo yi bibia free wadwen so tiase se the moment I will start se wo ni be ma ne be di agro enwi bibia ho se wodwen ade ho a ese se wo mu wadwen ba agro na mu be di no so na se be ma no woni ne dan wo start se bia wo ba no ni no wo na wo se wo kire ne se bia mira bia de wo na wo ye me no mempe bia na sa de na wo ye me no bia emwa me ye mi sei fa ye mi sei bia fa nsa so me nufum ana se fa nsa ye me te se no oh the moment wo ye wo ba ne sa no the moment una wo nso nya feeling no samre no nso na bia nkomo na ne ni di no eba sa na wo ba no utimi jeja ho ankasa ma no ema no nso nya de enya atenka mami se sei no emema ne se emma ne mpa hwene ebo emma no omo mpa hwene ebo kura omo ba mo de kwale sa se eno so ka ho na wale bebre eguo eno so ma wo be kire mu sei eno so mi kire mu sei oba de se wo ba hwene because wo ne be me di agro kra na se dede bi bem so tiase ama dede bi amema eno so ntime ma be ma ne ho nsane eno kra mo fe ni tutors sa sa hwene ne bo a me kra no se bi ahwene no this se ahwene bo me kra no also utime ye dede bi utime gege ho be ma no gege ho na eno kra no etime ma onya ho meka ana se utime ye e ma wo ye dai utime nya ni je e ba sa na oba okohu akola bi kra onko no so tiase se me abebre na me kra kofa oba akola ani ntina wo ku kofa akola ketwa akwa kofa akola ketwa no ani na da se akola ketwa ni momu na dabi no agini wukunu agini wukunu enti se ahwene ne de ahwene ne ye pa se wo ba ahwene na be ma no onu di mpaso agro no otimi nya bibi susom otiso ma no kran so timi boa ma agro no koso pa yeda wase mame Sabre yeda wase biem se ye to ye se ye ba wo nchen no wen ye hwamo na wutimi kire mu pense mu se ne awale ye eguo wa kire mu ne niema emma ya ne awadefo ye nsua na emmoa ya wade Sabre Adum TV yede mu besi ha ye twa ye ho aba ye besa ato aso mame yeda wase amen eso be da se pa
ya mama kwaba eba Adum TV so sabre Empaso Nkomo dwumadie ene ye de bramu yi ye nya ye maame fefefe bi wa ha sei aye pese ye ne twetwe nkomo maame wo bebo di a kire ye mama ye mo akwa baba Adum TV so sabre Empaso Nkomo dwumadie ene ye de ato wa ha sei na ye sembu se pese ye busa ene se no aware ma ye sure se wa ware me maware me oba ware me pacho ye da wase na edi ade na wo ya e ma wo kunu ana wo kani ani gye ho pa e ba mpam nsamo a aware de ne kwan wa nanso so e ya abotre ene akrokro ene ye de gye ye kunu num ma wo mo kwa abonten kura wo mutimi san e ba fie obi wo ha wo nkrokro no kunu asem kura na ne kunu bebisa no a ode abufuo ene yi ano be ma no so bebisa no onso de abufuo ene ebisa no ono so de abufuo ayi na no ni nyina mu sa wo yoba a wo yoba papa na opese wa ware so kọ papa mu a wo so nya abotre na wo krokro no na wo yi na no bokọ se wo yi na no bokọ next time obisa wasem a wo misa wasem abufuo so biem ono so bebisa na botrem ene bokọ yem na efiri wo kọ no mo nkomodie aye bokọ enye gidigidi bia biem yet binye o afen so mo kwampa so a wo se wo siesie wo ho kama se bibi te se toma pa agudie wodi gu wasenem na ne wo kunu di hia e ma nkomo no ye de yie efise mema pe toma pa oba bi wo ho anu ane se wo basa wo mfa toma pa da kora wo mobi no ane se waba ni nyina so ma mema na nije nti so oba wo nche no hu se we mu nyina wo ho a e ma na nije wo ho e ma nitimi no odi agoro ni yie odi wiye ma ho to ma wo no so no ho to no yie nti Empaso Nkomo de ye ne man kakra nkete se ya na ekeka bomu na ma Empaso Nkomo awie yie piao maame ye da wase pa nyame shira ai se no ye se maame se e ma no mo ahwene ye mokwa ma se krokura na mo de akwa sa ne mema na ni nye ho se ye se ahwene pankasa bo ahwene papa eti se wo pa ahwene papa de a enu ane mama honom bra na benya ahwene papa mama ye da wase mama se wunya bre FM so na ye opposite wo ba ahwene mu ahodo mema sancheck mema de edeje ka mema de edeje fie bibia wo pe bia wo ba be de ba ma na de akwaje aba ye da wase mama sabre ye be jaw ye be saba ye ba ye be to aso ye da wase Adum TV ye dum besi ha yo me nwa be ma me mo akwa baba Adum TV so me pacho welcome me ba tro ne e fra so bebo ni a kire from na Adum so Elias body 2 from Melcom Kumasi ya ti ase sabre ye wo Empaso Nkomo dwumadie Empaso Nkomo dwumadie ne ye de abra wa wie a ye nsa ka hu na ye pese ye busa se Empaso Nkomo e de na wo mpena na wo jire wo jia wani gye ho be de mere anasa mempena se mere no na mempena no da dem be so so kome kwoti saa o ta fro me kwoti saa na wo so kene mani age sa eno ni ade a wo ya ne mani age wo Empaso Nkomo na e de biom so no wani gye ho na bebrebe o so mu no ta fro kwoti na o so mu na o ba fa gye me na te se no ye fe ni suchin na o suchi me na mani age eno ane me life am a pro wias yo ye nua be ma se wo no de ne gye ho ne se oba ne be soke ne be ma no ne deke no oba soke ne kwati ne eno ane ne gye ho awrade a eno ane ne gye ho e na afa so se oba ne be miamia no wo so ne no fo no miamia ne to no so ne ba bi eno na ye nua be ma se ne gye ho na one ma ne se bibi de koko ana se Tom Brown ai koko ana Tom Brown ana wonti e ho asem dem na te ho asem bia ho ma ade se de ba de se mu ayo ene me bo mu toko ne Tom Brown e kire se only ki oba no se wo tafiri ni twam ma no na no so ani gye ho sa me lai pa ma dia me pe mi oba wo ye neat anani ati ame pe na me ma no ti mani gye ho pa yo ya do wase abusuafo ye nua purchase nyane ne bedidi nkomo yi sabre ye mo akwa baba Adum TV so program ye fe no Empaso Nkomo me ye sure so wani je sa program no ho pa mo anya Empaso ani baba da ba wiase ani baba wiase na ye Empaso 1 out of 100 and anya Empaso by come majority dia Empaso Nkomo enti ankodo piao sabre ye say Empaso Nkomo woni wo girl e dey position pan wani gye ho e won Empaso
I say thank you very much for this kind of question. And we are saying an adjective qualifies now. And if my memory will serve me right there, and person commodity, and you might be brave. By me, Nanam Ponsaka Kabudie. There may power Bahona or baby and no for own them to all no for all them channel and no for their own. Ha! Or Mampany Cranum no for. Ya him for Franum no for. No for dear, and Cranum and Penny for them. And to no for dear, you can't go beyond no for. No for dear, a bois, a timid show of no. Oh, Bia, or Bia. Ah, every one no for. And no for, Oko hospital cry, and yen soon will be Susa. Jabacas or Bano, what is said, ya, no for. And Crana Omon no for no. Then be on your shrinky. Huh? And no for bois. Intermediate to me, and no for whom here can be bia. Yo, anyone who say no for whom here can be bia dia. Say about sex. Potokasem ya kan sex. Ya buy a can cause you friend a die. Say be die na wo wani je ho. E die. Styles are e die mu. E die na wani je ho. Styles. Styles in there your donkey. Oh. Eh, Oima, where the an adjective kweko. Oba hu. Wo di ni butu a. That's what die. The make her say, oh, Nebia, oh, your size be brave, oh, but what you dear, bra, also back crying, ma, won't mean fun him. That's what ye day. What a funny tea. I don't know what you're say. Oh, and what's your friend say? donkey movement. Donkey movement. More yada was say, oh, yaba baby PM, on my Berlin phone shop. Night sabre, yani workers, waha, eba be church in Nkomo. Yen yaba febi, brony papa be, I and any church in Nkomo. Oh, papa, who did it say? Louisa, yo, you more kwa baba Adum TV so. Sabre, your program at that power so. You see a friend of Empaso Nkomo. Me assure so when Empaso pa. Yo, ya do was say Empaso Nkomo. Na de me pese me busa woni se oba pa. E dear position in sex. Brony beka say sex. Ya ba ya kan kase me fa e dear position pa no wani chion. Doggy. Sa Anne. Okay, yo you near basin and need doggy home. Ya pesi abusano. Ya say and be bide tafrimu bomb keys. Oba pa what is that? Matsada. Yo, na tafrimu bomb keys nature say licking. When you licking opa? Ha. When you wo dia e na say na wusipa no. Oh, ntesuo kakra. So be say so mu ade na sabe fefa ho. Aso so no fo anu ama ho. Be 1 hour bi. Hey, you know about 1 hour. Na just one no ye twetwa ba na me na we say yes. Wa brem enu na nani che ho. Yey, ye de was wo ba pa. Me nya wo a enka na me hu ne meye. Akwa baba Adum TV so. Ye nwa be man pa cho we bo di a kire. From a Prince Echamfo. AKA Abuga. Yo, ya mo akwa ba eba Adum TV so. Program aye fa na Empaso Nkomo. Me ye show so we legend Empaso pa Empaso. Be ma bia ni je ho. Mo na epese ebusa se Empaso Nkomo e di ade ene wani ji ho e won paso. Oh, romance in general. Romance. Yes, please. Sir? Yo, ya do was say romance. Na eba styles ah. Styles in sex. Brony beka se potoka se ya kan no sex. Eba akanka se ma yesi edie. Style be no wani ji ho e wodie mu. Oh, me there, me pe doggy style. Doggy style no wani ji ho. Sir, ene mani se bibi di koko. Ana Tom Brown. Koko ni Tom Brown no woni ma de kro. Ende minima de kro. Ene me bo mu. Koko ni Tom Brown yesi bibi de licking. Tafrimu bomb keys. Sani e fra no. Enti wani ji ho ana. Oh, wani ji ho. Sa na wo pene say, wo ye ne say. Oh, me pene se me ne me dofo na ye nye obi akeke. Ai, se lekini di obi anim. Lekini di obi anim keke oba obi on mo nim se ne yesi ya no. Se na wo si ya no fa. Oba na se ne oba bi fe ne clitoris. Ai, ho na se wo de o ma wa dwen ko kese. Ai, ho na so ma wa dwen ko kese. Ana o ma wo feeling ko kese. Ho na mana think to me ho na wo kese. Ai. Yo, any other was say, ye nua be ma say, one di anani je leke no, na leke no, part anani je wo pa ne clitoris no. Clitoris ye be bia mu a akanka se fa e tweba. Enu na nani je ho. Adum TV ya du be sia ye kwa ba ye ba e be sa to aso ya da ma say. Yo abusuafo ye mama kwa baba Adum TV so. Sabre ye wo first lie Adum. Ya ne maame no mu e be twetwe Nkomo. Se aware bebregu. Efisa ya na amafo no ye hu se ne besia kura ye kununom enti ya bo pini ye maame bi wo ha
Aye pese ye ne twetwe nkomo no ma ye futuo se ne be ya enne na amafo ye be hu se ne ye be si akora ye kunu ma me ya mo akwa baba Adum TV so je wo so me ba me ba cho wo bebo wudi akyere ye ye frɛ ma Antiama papa bi Antiama sabrei enyema ekoso ewo manyimu ewiasimu awale bebregu ye pese o ma ye futuo a wo de ma na amafo a mo kwa awade ekwan be so amefa so a ombe kura wo mukunu nim aja na amafo di anukura ni nyame anim aware no wo mo kwa eye ni gisempa ma wo mo na emu wo mo wura awale anu mu a wo mo timi nkura wo mo kunu e ma no ni wo mo kunu timi nka fie ba ko de edi kan eye ahosiesie se de obesia wo besiesie wo huru wo kunu ebe fie abonte bebe bia meka se kura no de na danfo bi na ede edi na chi a wo de ne ba obeduru fie afa na hey no wo pese wo sesa ne me wo fie esa wo fie a wo timi esiesie fie wo ba na nkasa wa ho ni die ebu ona ni tiri ho pa wo hwa na che se wa ma be ma no kura ne kon no aware eti mesra ma na wo mo kwa aware no se ntuba ye di siemu atena fie na ebu ona ne na kura sisi fom enya ahomeka emma wo be ma no na ni nye wo ho esa ko hu oba bi wo abonten wa ye ni ti ho kama wa hye na tare kama atare ne nye ayi bia o enso se de obesi ahye na fa na ni akogye ne ho na afa wo no wa ye wasi nchen enu ni nyina ka aware no se de obesi wo kunu no wo besi aye wo fri adwuma e ba eno ne ho keka bia wo de be ye dai wo de be ba fie a wono akasa ba fie wo se a me yiri die me ba ma ni ka fie ne se de obesi aye wo kunu wo ba ese wutimi a odo na na kwa adwuma me pacho adwuma mu te sei waja oh me boko na no kire se kasa de enso ka ho de wa wura na tare me do oh ede de adwuma na emunye o enye hwe odo na anya ye kyira nyame ya adum ebe yi eno kura hye ni nkunan e ma no wono ankasa wo hu se a me ba fie a me nya ni gie bi ye de eba na no ato mame we die ya sem ba ko na msa pese me busa kane no ne yesem bo ahwene pa ene na amafo mo mpa ahwene bo omo kwa kwale sa na omo de ko eti ahwene bo no susu no obeka bibia fa nwa maye ahwene bo de die mame eno na ya mame no mo de gi abrosan ya mame no mo de gi fie kumase fie first pa ne ya hye ahwene ya hye ahwene sei na ya hye no wo ya bo brapam ne ya bua so edi enti na ya hye no bo brapam bua so ya papa no no mo pe chese woni wo ba no kura da na sa ahwene abona wa kwa ba kokura wie no di aka no wo de ne sa fa so se ya ba hu sa so na ya dai no wasa akọ ho eti ahwene abodi anu kura ni nyame ani emma eya mommo maye na ahwene agi bibi ahwene ma wo nipa no ankasa ne kra ba no ti amu ahwene ene amoka mo se ahwene pankasa pankasa ahwene pasa ahwene bi sei na titi gye gu wasini be ma hu a wo hu na eya ne yase ahwene me paade na yase ahwene chenyina mu nkania we na ma ne sorry no we na ma ne sorry nti wo de ne sa fa so na sorry krei ejina ho eno no yo yadamo ami ase se wetim ya pensem mu akire ye na amafo ya se bo ahwene papa ahwene pankasa bo ahwene pa na wawade etim ya gina yadamo ase yate ene yada wase se wunya abre na woni na twetwe nkomo yada wase na se ne ye be se sia ya mama kwa baba Adum TV so sabre ya piem wo Adum Hello FM overhead ne so ho a ba bia Kumasi premanfo fonsufuo papa bia hanum na omo wo sabre dwumedia ya de bremo ya fe no Empaso Nkomo mi a me de dwumedia mu chia me ya fe me na nafia pra Florida hima ba ko pe Adum TV sa dwumedia ya de brawi shano edafia da biara eni ya de Empaso Nkomo bremo Empaso Nkomo ya si de Empaso Nkomo de ya de bubesia hwe ya nim efia da biara ya da mo ase ya mama kwa baba Adum TV so sabre ya bwa piem e wo Adum
Adum Hello FM overhead in the so na Adum TV dwumadia ya de bramu yesi Empaso Nkomo me am de dwumadia mu tia me ya fa me na na afia pra Florida hima ba ko pe na sabe ya nye sister bi wo ha sei ya PM e wa Adum eprema ifuonim na nye sister eprema ni bia woni ya be twetwe nkomo ma me ne afa wo sei be so from Millicent watching Mame, na sabre dwumadia ya de aba yesi Empaso Nkomo me am ya hwe se wonim Empaso Nkomo ana me boa ase wonim Mame, yesi still bay ene wani tse ho e won paso me Millicent watching me gina ha ne de me no kwase me mpeto so me pede be ye mu ma na ma sa atwi ni yie be ma so me fi wano ai se me hwe osin ansa na metu wano be 30 so ati ase piao send your work and sa pepepe ma me kwate no so pede ye hyemo eye mu ma pe eno no wani na ni je ho ma me na me pacho yesi bibi de tafre mu bom keys what is that terms na se ana so oba ni di no ni dia obetimi na no na yere abom no oba ni no ni dia otimi fa na no ni momo me ya rasta girl mtimi me di me hu ni okay eti tafre mu bom keys wali chi ho ani enka sam peche ne tantantan sa matika sara se ma me se wani de tafre mu bom keys ne ni chi ho ankasa onkasa empeche ma me na yesi bibi de shocking se wo tafre be ma ne kote ho wani chi ho me no me come guy house on o neat it on one kind of some tafre ho ni neat ni me ana me tafre ho ma no 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 so akisi media na no so ati ase yenye ma mi na me hira o tese ene no wo yi nsam no bum so wo send ma mi ne yesi ko ne de mani age ho pa mame on last question mame tie kwatia no pekese ketwa hone ho anasa dantam kwatia ne de say me no tio me do ne say me pene ma de aso me peto so bia etimi be ma me no wura dem na so a me pamo Mema will shut a 100%. And I'm a boy. And one no peche. Marriage ya Adum from Premai for. Massa where Yadam was see about Pinimo. Matumini ya chuchi Adum Nkomo. Kama. Ya try who Adum TV. Kwa baba Adum TV so Sabre Adum TV ya PM Adum Hello FM. Na ya dwumadia ya diaba ya program no ya tuni di se Empaso Nkomo. Me did program imu dwumadia emu titiri pa. Me din na na afia pra. Florida hima ba ko pe. Na sabe ye popli mu Hello FM no. Ya nya ye brother, ye papa, ye dia nyina. Ye bebu sani ensensem. Tawai. Ma ha. Na ho ye de. Christa Daroma. Sabre Adum TV ya boy prim. Na ye se ye program ya tuni di Empaso Nkomo. Dia na ni mfa Empaso Nkomo. Empaso Nkomo nko ade metima cheche mu se. Ye fa de bi kakapio. Kakapio na dwama ho etisi usu a. Wontimi stande. Sa mo pizza tana ne ma ye hunu ha no wo have kwanya bi nkoda. Sa de nkoda se agye samuno de. Na utisa dodo na kakapio mo. Yo na sabre pese Empaso styles ben wali je ho Empaso. Oh. Me me shebia adebo ho doggy. Yo no ye fe ba kusu wo Jamila. Na doggy ni ele style ben. Doggy no say doggy ni ye de wo so mpani tia na wo pudu to ma no. Ana wo Jamila say wo dafa ko na asa wo kick ball no. Na River Jordan so ho. River Jordan. Wow, mama pini mu pizza attack am nim te say wo style bia. Ya fa no River Jordan. Na offense so. Ya pese abusa ya se time bi ho no ya fa no tafrumu bomb keys. Sometimes no what bi da. No de na ya komuso mo. Ho. Na amanfo ye. Na se asiri ko no na Africa ande. Se the 50 team man bi na nchenchere wo ho. Ntia sa de me de me pese mo ye sa de ma no. Ana kire say emano efifre ni tino tafrumu bomb keys de wani nye ho meboa. Nchenchere lie. Ene de ko ba ye fuma ka mepe. Because ene de amani wo ha o mo nya niti. Oda say na ka we otibi fi bat house na ka munyina bibia kama na ka mo de mo tafi boma. Na ka ide. Yo. Ko ba say oba no fifire wono so awoni no na wonu ko bo wemu. Ana na akọfa musu ma ho. Se no, yesi emani mpa hwene bo. Ahwene bo beats emani mpe na beats wani ti beats wana. Very powerful. Tete for mamre. Ana ma hips squat mpaja. Na no ka chenkora na omuntie. Ofitia no address. Ahwene no so na mpedifo ye de ba ko ma. Ahwene tete no ye wo so sa ne nsa da so a na ya dwum nya da. Abakos. Abaha. Ate ahwene ne de ka che omo. Na ahwene papa no ho. Mpedifo no nchese omo na. Ahwene de very good. Ene de ba ko ma ahwene no. Yo,
Yo, Yadamasi Sabre, Adum TV, Empaso Nkomo Dwumadie de bra wi. Na ye ne papa ya twetwem. Wa kire ye nsem bebre. Wa se ahwene no, enu na tete no, emema no na mo de bo akwonwoma. Eti ne peso ka kire nya se, emaya mati so, mo ma ahwene bo ehia mo. Adum hips quiet, come on. Hips. wa se ahwene bo na enu na ma wo hips. Ene plastic surgery bia ni ba bia. Ni nyina ni ahwene bo, wo bo ahwene a wo hips pie. Eti Adum TV ye de mu si ha. Ye twa ye ho aba ye ba ye beto so. Ye da ma se. Everybody come on. Ya ba fe bi wa ha se ya ne ba be twetwe nkomo. Afa Empaso Nkomo ho. Mame, maha. Yeah, nya. Na udin de say. Empress 1. Hey! Ampa udin hu na mo sampa. Empress 1. Mame ye se Empaso Nkomo. Na wie de pese me busa ne say. Empaso styles be na wo wani je ho. Me de e ba ne Empaso de a koto ho no. Doggy style no. Ena ya me de pa biemu no so e de. Yo, na fe so ye se ene na amafo no mo se kwateketwa de mo ni nye ho. Kwateketwa mo ni nye ho. Size be na wo pe. Size am pen e normal. Normal no utimi tena so. Utimi so biemu ani kom. Doggy no so utimi ye. Yo, ya ria ba se, wonu de, won pakese, on paketwa, on pe honi ho. Ope honi honom ai enu de wotena so a na ni giye pa Adum TV yadamase se ebusuafo ene wie Adum TV fo ne yabo apinimu sabre ye wo Adum Hello FM PZ ene ye wei sabre ye se Empaso Nkomo Dwumadie ne ade bra mu sabre me a me di dwumadie mu chia me ya fra me na na afia pra Florida hima ba akopɛ sabre ye ne Adum fo ma eprema fo papa bi ye ne mo ba ba twetwe nkomo ebusa se Empaso Nkomo se na sitie ahwene bo ediemfa so ene wa ahwene bo so maame ye bi ne ubedi nkomo wudi ne sei Me pa twa fra me maame yesi. Maame yesi papa bi maame ye se Empaso Nkomo styles be ne wani che ho Oh, styles ne de kuntu ho ade de wunya. Everybody puto unchemu. Enu na se eye no protocol sam ye fe no doggy ne de wunya. Ana wo de atwi so. Eno de Empaso Nkomo de no de ade no wo. Na wa mo aheni oba wo mo ntama apran be. Be ma de ne nsanam ho ayo. Onu mo anam hoyo. Wo so da hoyo. Enu ebe ye ye. Entu de ntoma no egu wasene kakra. No de ne nsa fefa ho kakra. Na size na enu tita se no kra. Oba pa. Yo do se ya ma bibi nso ha. Mame, wo so ne ba twetwe nkomo kakra. Da bi entoma ho mfaso ene ehia. Ene na amafo ya montoma enti kire ya mu mame ha. De enti a wo montoma ne se ade we kasa benyem e kasa sikam ankasa. Egu wase o ma wo hwekra wo hu de wo wasene na wa hyeda wa dehye na ni wo de asa ne ka wo ye lose ankasa se ma ya de gina se ade wo gu wase o hwe ya na wa yi ama o ya no wase ewie Adum ya nika ya se entoma ekasa enu na obotoma na be ma ni scan shekapeta se kwa no akire no akwa yi aba ai obi de ne de ehye konkom no de asi wardrobe soro entoma ni ntia. My name is Erefua Clark. I live near my son because I love him, I like him. That's why I live near him. He's called Oman Belly. Give a hand, please. That's the shop. If you enter and buy, nothing will go wrong for you. Everything will be fine and well success. Thank you, Father. Now, I'm going to introduce myself. My name is Erefua Clark. I live near my son because I like him very much. That's why I live near him. To see the shop, that everything is fine. The shop is well arranged. He orders from China, Berlin, the whole West Africa. They know him, that he is my son. And my in-law too is very beautiful. That's why I like her. She's such a nice lady. My name, my son. Listen, now we're all going to say, blessed of man, the boss, the in-law, and myself. Anybody, everything that you buy from the shop, you will never lose money. Everything will be successful. One God's name is mentioned. Or man is going to, grandchildren are going to
be great children that you buy from here. Everything will go well. Amen. Okay, so for you, man. Not that you are going to stand idle. Now, I'm going to cut. Oh, amen. Because God's hand. Now, if you haven't got a good heart, you can't come here. Unless you have a good heart. So those who are here, all of you have got good hearts. And you like the boss. The boss, I like him. Because even the name sounds well and good. He orders from China, from Dubai, the whole West Africa. They know my son, that he is a man who is very successful and who is industrious. And my in-law, look at her, how nice she is, how nice she is. Very beautiful lady and very good. Not beautiful alone, he has character. Now, the store is now open. Give her. Go inside. My son is entering. We have nice girls who are here. We have the boys. We have men who are good, who are not thieves, who are God-fearing. My son is God-fearing man. That's why he's a salesman. That's why he goes on well. Buy things from here and you will never lose. Your money will be in abundance. Everything will go on well for you. But if you haven't got good heart, don't enter. Please, you haven't got good heart, don't enter. You have a good heart, you enter, you buy from here, you won't lose. You will never lose. Because it's well known, very industrious, and very well known in Berlin, West Africa, China, everywhere. Even Queen Elizabeth knows my son, Oman Berlin. Oman Berlin, give a hand. Give it. Look at my in-law. Well behaved. Well behaved. Mommy. It's wavy. Small one. What a lovely cake. What a... Now, we have everything. Champagne. Now, this is new to you. You haven't seen this before. Don't call me back. Don't call me back. Don't call me back. Don't call me back. I will let you know who you are.
Joe Obusia for me more car about Adum TV so that our body as say or day and then so actually yabe PM war Adum ya Adum and ne da on my Berlin GH Limited e be new branch e wo Adum Kumase and ne no ebe twetwe Nkomo kakra bi afa no new branch ya wa na say the new store ya wa bie e wo Adum me more car about Adum TV so me so new store and as a branch ya wa bie no Adum say o motive pa anything until obi wa say bie because ya te wonka o adwuma yi dɔɔso na wa say bie mu wo ahaya de nti na wan kɔ ba bia adwuma ya na wa say bie new one be say accessibility near more because hey other shop na ana nipa ne very choke to see it me expand say bia customers ne ba on meet my high on nti na bie foforo asa aka ho no na new one we no e de anyoma sa nyoma na wo old one na nu abi na wa na say foforo aba be go we mu foforo abeka ho ebi ne your iPhones original ones like I said dinya bedu your Samsung your Infinix your Tecno your PlayStations your cameras your laptops a whole lot of things there aba enti new one we no ye pe wa chira akwan na say hen na Adum e wa ankasa Prempeh the second suite adjacent the old Melcom opposite the new Melcom bebe say me busa wa sem ma etwa to e din pa na shewden enti utimi gina wona so a phone shops bebre awa around na still na other so gina wona so din pa na shewden a ugusu a woko woni ma wo che say adwuma de wo ye na oye ni ya adwuma na nkasa kasama no ho ko obi obeto ade o ha bia no onu no ho obi beto ade na ade echi na oba ni nua di na chi nya say bia ade ne nya na okofo matwuma ye so me san no oba nso beto foforo because the obeto ye na bo ano ti that's the secret they are some a chat when first why training kra no so no enso bo ama customer care no ma obi beto ade o ha onsuro nso be bi o ma kwa ade a customers workers be ti enti wo problem kwa ntimi nka but han we are open to the customer say nipa na ba se roziti bia no nipa ne obeti na nima ma nti wo problem obeti ma kan che no so enso na ka ma man for eden e ba ha mo no okay any warranty a we beto phone na say bi we use phone within 7 months kwa na nya problem so like what service warranty e de ma no enso ka ho okay asembe na twato a obeka che obi a ohwe na say customers na say kwanya obi mfa so mbra on my Berlin emepe phone laptop ne de keka ho de metima kan se sa amre ko bia o pesa electronic gadgets bia to bia no mfre ni nchira sei yes make sure say man and papa man ato say de afofo di kan beto mu nu o mo ho other branches a ene bia new branch wa say no mba enka onu no ho da ye obusiafo ene CEO of My Berlin GH Limited and a twetwe Nkomo pase bia new branch e wo Adum menu ese wani ese so me catch your bra na fo ni be hwe nyoma papa electrical gadgets I wa say menu enye easy me ba so oni ma de etwa to me wura ha say emma workers na e wa ha na ma na e wa ha menu omo ho fa nkasa hey am say we omo dware specialize and ever pure me na me catch your bra na fo ni be hwe ade pa Adum TV ya edi them call me Megatron, we bada bada, we hotter, we hotter. America girls, girls them bada. Americans we better than them. Inna the joint we hotter than them. No bother try. Many CEO of My Berlin Ghana Limited and Ebetwe Nkomo na yahu ekwan a ofa so a ofa Kumasi Adum nina ne phone shop ana say ne business na ofa ba bia anopo awie enumere ye eboniti ye be pinsem mu ehunu no ekwan a ofa so a watimi maintaining customers a ne din ye de etre ehye ewo ba bia tena se enko ba bia ye beto aso boss me wakọ ababa Adum TV so me jozo ba cho obobo odin ama me a friend me Sule CEO for My Berlin Enterprise. Yeba Kumasi Adum phone shops bebre around. O secret and I said dear painting na obia ya on My Berlin phone shop and over. Send you man over to papa and now you switch it. And ideas who you ne a cha. Who may be beside me bibia to a chain baby or whatever one. Until they be a man for Bahan. Na nyoma ben sabina oba on My Berlin na obenya biato. Oh, your CCTV cameras, your digital cameras, they trap videos in as for your phones, your laptops, your games. I no money to no accessories. O started business in but you DBSA.
Oh, 14 years in. Oh, Adum ha. Okay. Now, so far, only challenges been to be on the customers in the FAC. Oh, on say a human technology. Technology, on say be new biana in Tembia, no many be on my try to check customer on TS, but we keep on educating till they understand. So they are school, no new teacher any better and they are copying so bedding or better than the same process and as you know. And Pacho Brono Bench Namo, Adum Hanko, and more, and answer what branches of baby. Adum Potina, you but you will be a takra then so. Okay, may I see baby. You will be seeing for me, CEO of mine Berlin, and I chain Nkomo. I say at the papa, oh, fear, yeah, Munti, and customer service, so I come. Nuntina ema obia eba Oman Berlin a shop eba betwade Pacho na area ide na edu ba Grace Gift Bar Clinic pressure na de me ba Pacho na oba ye no de ne de na ekoso ewo wayaresa no emu edu a wo begie ne na asefo no improvement be na wahu ewo se de esi ye me me ba ye no me ba ha na ma no achia nti me ba ha no me kasa manya yaresa na me boa manya yaresa ayo Pacho na de na edu ba Grace Gift Bar Clinic nde wi yi Pacho na me yare na menya bloblo mu yare na me ko doctor no msu ye be me operation na am si me suro menye ti yetu ana mo ba ha no aye ma me nuro na me no me ye no me anka se metimu se abibiduro ya me ye eneye aboa me ama me ni padua no aye kama first na me ntimi nko ni be fi se no ma ye tantan na mefu no so na ehuhuru ayekase se so ate ama me mtimu se me ba mitu ana mo ba ha na mbenya bibiduro no mtimu se nipadua asisa ama ye kama mtimu se menya ahode is a first na ahode na me nibi for your friend Prince Orlando Abdul Fatah ndede yenya dansidie kese bi a yepese ye che ema ebusuafo anase tiefo nyina tiebie Nema Nyankopon Efa Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services for so Dr. Grace Bodu. Minua bema yi a ogina me nchen yi mema ono so abonedin na wakaba bia ono so ofiri ene die nti a wabagina ha nde anopai na ya chama etiefo nyina tibi na akwaba ya eja pacho na efre wosan meso ya frame Kojo Daniel pacho na okase free hen kase free Kojo Chrome takrade kusimintim anopa yi de na do ba Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services apé de boko adia mommy chire no o chire no wo radio so haban ya o chire no wo radio so me ye bi boa me na enu ntina mama baha mo se me bedi adase se me matie ni ye dia o se Dr. Grace Bodu ebe chire haban wo radio so edifa honhom ne honama famu nyina ema wutie kwaye bi ena eye adwuma ma wo ena wo ba beda ase wow etiefo sesene ye de kan aka no ahaya dance die fie eno na menua be mai edi dance nda no payi no adanse die ne bebre na gusu a eba na we die special dance die ankasan obi a wate radio ho na watie Dr. Grace Bodu nka ya chese na watu ho na mo na waye die Dr. Beka radio so no ati bia ye adwuma ama na ebre kura wan be meet Dr. 1-on-1 mpo wow na we dia ye be person no ankasa mu be bie na no na waka dia Dr. Grace Bodu atimi aya aboa no ene ndase a opeso de bre Dr. Grace Bodu na mwa be ana se haban be no kire ya okoye ya atimi aya adwuma ama wo adede nkruma haban no o kire ba se ya be boa ye adwuma na spiritual marriage ni ade na me was spiritual marriage wa na me bompa ye ni ade but na me into o kire ye no na me de kan ho me ye enem pai bompa bo me tumi se bibia ye me dwuma sem nso sisia ekoso na sikato mi nsema ntumi nyina bo de me de be ye no mi hu but sisia me tumi sie skania de nyina
Wow, yada nyankopɔn ase bebree busuafo sɛ ne me di kan kaayɛ no utumira mpanyinfo so utumira na kyerɛ sɛ wakyerɛ sie kakra sɛ na ofi sɛ spiritual marriage na yɛ ka ne bɛrima bi ada ɛwɔ so no obi da ɛwɔ honhom mu nti no nhyɛ da nim sɛ ɛyɛ problem na sɛ ɛyɛ adeɛ saa until sɛ ne deɛ no ba every day every blessed day bia no ohunu ɛna ɔso no sɛ doctor abɛka deɛ a ɛnde ma me nso me try nhwɛ nto try ye no ɛna succeed ye ɛna more to the point so no oye adwuma no yɛ de ɛnkɔ so nto no so try ye no sɛ na adwuma no bibia to atwa akyɛ sɛ oye adwuma kama akyɛ sɛ sika ɛba na ɛba nti waba ndan no pɛ sɛ obeda Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services for ase na menua bɛma sɛsia yi a me no kasa yi de bɛ no obetimi aka akyerɛ tiefo anaso mu a mu tie sɛsia yi the mekache tie for say dear mommy and radio so na TV so no enya de a eya de money na ye fake eya de a ɛwɔ party so unsu bibi hawa odu hu shem na ya odi mpai bo ka ho a ɛbɛboa and then na yeda se bebre o se the doctor eka ni nyina no enye fake eya de a eya no korɛ na mebisa sɛ wobae no momi ogye sen anaasɛ woba so bɛda ase no oji say na firi ho anaso ka se tua say na wanya misika wow untua hwe wow ebusuafo de erade timi ye edo no Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services de nyame afa Dr. Grace Bodo so eye no eno no enti adanse die na wudie no nipa bebre na etie wonde dey enti akyede ben anasa aseda ben na ko peso de bre Dr. Grace Bodo me ye obia me ye jewelries nearly to na me the big brand say me the betre no me the betre no wow into chess why you become kama odi ne din atoso a opeso de betre no wow yeda ase bebre adanse de ni de bebre na gusu aye de eba nti wei eye nua be ma yensa ka ne de bebre nso nam kwa so aye de eba nti se ne yensem mre bebre nti no nka mesre na ma bisa se sia yi a wogina ha adanse de na wadi awie no de no beka a kire tiefo meka kire tiefo se de ma me no church no enya de a eya adeboni ana se nye fake eya de papa no church no nti yenya yemfa yehunhyem ne ebusuafo munim sɛ mo de dan nyina no ye no mo antirante ye bepese ye nua bema de oye ya opeso de be kyerɛ anaso de be di adanse anaso de be kyɛ Grace Gift Herbal Clinic no e bepese mo nso mo di mani e be hu bi na me nua bema ade a woye ya de be kyerɛ anaso de be kyɛ Grace Gift Herbal Clinic no ene ne de ade e wo he no na wa ha mo ye silver ankasa me de my customize a Grace Gift. Wow, a silver wa customize no Grace Gift. Na say Dr. Grace Wood Grace Gift eno nie ampa ebusuafo no kresa ena we so Dr. Grace edin ena ode to so no o say silver na say no boy edin yie pa nte sa no ena bebre na waye ena we nso asomade time ni nti no menka na se ginyame ena ode aye ena ode Dr. Grace Bodo nso ne din first letter ede atoso gin nti yeda ase bebre yo atiefo yakwa ba yeda masese munya bre esa ma ye sene yakwa so no hu ye sene abonten amanfo kire wo madwene ense wo de ele buso na apai menya bema se wa woni ne na akosoi hye ebi se mema ne bi se omo petoma ahwenie ene mane petoma bo mane mpa ahwenie bo de na be ka fa mafo de nkyire yi onse okase mane petoma bo a toma nya ade oba na eto tiedi ni ye toma eti bema a wo petoma no wona wo se wo pe ho akade ehunska na atore ma oba no na atotoma na ade den ode ma no mema na wo se emu toma na etotoma ma no ko toma sister toma ya de bia efe na wani bosu na akote krambre etime bre on se de wa ade asakwa na ma light out no ebi de so light ti wa de kra yira toma timi bo ama ho na ade we de oba se mo ma akote mbre be me bi wo kra adwuma nsem ntini wa de step ne kote no kra adwojo enye se ewu onye na nso be ditwe but na ni betimi abotoma so ebe ma ne kote ayeden apre enti toma ya de bia mu hia ti ma no fa wugo omo ase na ye mema na ye asede se ye toto toma no yeden ede mama oba bi wo so ne toma kra duru be 10 enye bone
cause me who to man na me dwama ya papa betimi to was na me sere betimi ya dwuma sa na me je dwuma na me sere wa out in chebe ka sama bodam but the me imagine be na imagine ka the be say what the private jet go to come toma ya de bi eye you abusuafo yeda mo ase yeda mo ase se munya break e de ma ye ne nyina ye tena ase pense ensama e koso go biase enne yeda ya boafo ase yeda ya boafo ase on my Berlin phones say wo perform papa and one on my Berlin phones after so aboki ventures after so the Graft Company Limited yada mo ase abusuafo yada mo nyina ase yada mo besi ha da se na ye besi ya efia de bia we are live here. Thank you. Adum TV. Yeah, you